eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Buya kigima mwanchwa omo ligerelingo lengi bwirire buya andonsia sole litukeligalia lero ali Alhamisi tariki 13 chiomotienyi ogatato umwaka bwa 2025 Ekeonga Chinsa Isano Ibere ase enchira iyo bwenge nchini gongoro kwa Haron Ototo nyangiri no tokubwatana kwanza memenyerio nigakorwa wiso ne makoli Ekeonga Chinsa Isano Ibere nigotoko chakali mulioka ningana yo gwichania kurwa ase Chinsa muchabo keira abitale ensemo gosebunga ya bonchali asomo sayo ya mabwe miaka igotua atoka keruseti buguma bwaye obotukubokira lero ase obotukibwa chakigwe kwane kikigererete omongwa no yo gosemo sayo yo kwemukia igetambukire kyo gyo gwichania Ngoro Daniel Machira or Simon igonde youth representative ya Bomurenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyu nyagusira pasuti igare nepa ya nega igange igotuigu chikuitwa chapakororo tapikoro twanyare kene iga aisungeti kusega ngente aingentrete mwaye sitting room pasuti ari ngomuntu mbuya mumuru hard working ande bo igo no mumuru bwata masikani na sikinyoro mumuro maporo tabwati mangana utanya kogosana muntu ndigwensi kusota bwatira katimbe ase Ekenyoro yani grandis osibori nyabaru naraire naigwe bikuro atabuka nasoka nyora mukamurone
ukorera nk'umuboni password onye nyentire ono kutirimba kagocha nkonyora ekenepi engentete nkunya komana bale na mukaya sana ono amanganayo ntwachi tukanyagamba akaera nande tachiti kwera sumuswati oyo nande akanyirora ono gwikira so kunyomo gukwae enyoma yana tamatinga elioma neli yabuli asoeta se nyomba twalenga morogo base nyomba chiti chabere saa 5 tuigwete chinduru kuruga iga tukamenya kagocha boro butukuto goikaga kana toko iga tukanyora omwana onige isungeti omochibigoroga omwana oyo iga kwali gasi ya sense mo yasunga katalinga no monto koberanka okonyara okobutanga lento kumanya nga gosengo sana bakali gosenga wetera seri eliogiri yabuli ya nyomba ono koranga na liya lendete ayonsi abeire ono kaki gotogoteba ase family n'abantu bekenyoro na amura baito mwanyomire ekero moko robo kongura saba swati mwalentire mwatangana gotaya baibuli na ekiombe gose ABC ya ombudsman eyo manyakirite buna Commission for Administrative Justice gwetera ase ABC yo nigo ya nyarkobake gotarira chi ABC chi county ya Nyamira litkulia lero aswanya kabakomera no mugavana bwe county yo omosiki mominya limbo no botenere bwe county yo ase okurigereria obakoreri ime ye county yo boigo nigo barachiko nyarkaba kurigereria egatia yanda mange obakoreri kubwa mono bwe kiombekerigia Social Health Authority igenya kabage kwanikia obotutukanu ase Chinsa ese obotumike kosabakoreri bwe kiombekio bagandete kunengigwa elio konyara kabage kwanikia bone kiombekio kirenikira obakoreri obuya gochieso mwananchi botambe. We are here to help the county to develop grievance redress mechanism policies as well as access to information act for the county. As you are aware, the Commission of Administrative Justice has twofold mandate. One is to check on maladministration in the public, both national and county government, and the other one is to enforce access to information. The purpose of our visit here is basically to help the county develop access to information, and this because they are implementing programs under FLOCA, which is community driven. These are projects which are resilient to mitigate the effects of climate change, and for that reason the community participation is critical, and therefore access to information is also very critical, so that the people of Nyamira can know what is happening, they can access the information about the projects that they are having and the country is implementing. Similarly, we are also helping them to develop GRM policy. We'll be able to meet the assembly team because it's a legislative function, so they would be involved in it. So we'll be able to also see them and then be able to see if we have an engagement with them. If they have any issues, then we can raise it. Spot checks in the various hospitals, both public, private, in the county, because we want to find out how SHA is working for the population. If there are any challenges, we will make a report. We've been doing that we went to Kisii yesterday, we've been doing that in Noma Bay, we did it in Kisii as well. So SHA seems from the report that we're doing that it's working, but the sensitization, the people have not been given the right information on which hospitals to go and where. But where we find there's a genuine problem, we will also address the government to address the shortcoming of SHA. So, Ombudsman, national government, the county governments. Edinde abantu walibamwate amararamishi uchiase serikali uchiase abantu bande banyareko enda asane barua mararamishi abo anyareko rigeru ekiagara vote na bera abana na bero so gwisha yesa manganayi lakini abo mondora anyata bwati besa yo nabo ombudsman ego konya seseme eyende na umwana njara ni information anyara ta ikoye nyora and the right as a condition someone to access information ego Haron abako itira to ombudsman anyara konya
I think nateba bachibai gure kile county always yabantu bakurana amaramisha asiba gose itane serikali gose n'abananchi bamwe abandi. Murigalie abo n'abataneri b'abisi ya ombudsman iyo manyikete buna commission of administrative justice iyo yanyargo sabataneri bayanyaga bagutalira county ya Nyamira atobanya bakoba bakumirana amo no mugavana we county yo musike amusi kimomnyaribo ase okoenekia buna ambokaliri mbogendete imeye county yo ya Nyamira togotika nayo mwanju murigalie omorai bwense musike William Samoei Ruto nigagendete etaro yaye ime ye county ya Nairobi ritukulia gatoro asanya kobaga gutalira gose Chinsa mochiri chiebunge ya Lang'ata na gochakia emerobuli ya magendera aho ase Chinsa mechio. Vijana wa Lang'ata muko? Vijana wa Lang'ata muko? Mbona sisikii sauti ya vijana hapa Lang'ata? Lang'ata hoye! Muko tayari kufanya kazi hii? Hapa tunahitaji engineer, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, mtu ya mkono, mama mboga, mtu ya kutengeneza chakula. Kila mtu anahitajika hapa. Muko tayari ama muko tayari? Sawa sawa jameni. Nasikizeni watu wa Lang'ata. Sawa sawa. Hii manyumba tunajenga hii ni kubadilisha sura ya hii city ya Nairobi. Nairobi haiwezi kuendelea kuwa mahali ya takataka chafu ama sewage ama slums. Hii Nairobi ni capital city ya Kenya. We must transform the city of Nairobi so that it represents the face of the Republic of Kenya. Tumekubaliana? Vijana nataka mnisikize. Mbali na kujenga hizi nyumba, vile vile hii mto iko hapa, hii Ngong River, vile tumeweka mpango sasa ya kutengeneza ile Nairobi River, vile vile tutakuja tuwasaidie. Tumesema kwa ile ajira ya Nairobi River kule, tunahitaji vijana 50,000. Vijana wa Lang'ata mko tayari kwa hiyo kazi ama mko tayari? Mwezi ujao, mwezi gani? Mwezi ujao wa April, na boigo ase etare yo morai bwense ime ye bunge yo ya Lang'ata litukulia lero niganyara kabaga gochakia bene oko gose eskuru gose college yo bobundi yue emanyikete mna Lang'ata Technical and Vocational Training College yo anyata kabaga gochakia bogachi wa yemia kitato etire asanya kabaga tabna niko college yo irachikonyara kabaga gosira ase abasae ba Lang'ata konyora obo semina maigeria ayo yani kuchikobaka kobakonya azichinjira so gimabole muntu. Tunakuja hapa kuifungua rasmi ili tupatie vijana wa Lang'ata, vijana wa Kenya, vijana wa Nairobi nafasi ya kujifunza hapa ufundi, teknolojia, taaluma zingine zote ndio waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Lang'ata hoye! Lang'ata hoye! Mimi nataka niwaambie hivi. Huyu mbunge wenu Mheshimiwa Jalash vile amepanga mambo hapa. Mimi nimekuja kufungua hii college na mimi nataka niwahakikishie nimekuja na principal secretary wa mambo ya TVET. Hii college inahitaji equipment. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo equipment kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumewapatia equipment ya milioni 70 kwa hii college yenu, ndio vijana wa hapa waweze kufanya training, waweze kupata taaluma, waweze kufuata masomo ya teknolojia na taaluma zingine, ndio watusaidie kuchangia kupeleka Kenya mbele. Sawa sawa jameni? Sawa sawa.
mwanchumo ligere kirabuno tokolera Ekeonga Chinsa Ibere Ekeonga Chinsa Isano na Ibere omugasolero asenjere wekerenu nje nigongoro ku Haron Ototo nyangiri oito batarana kwa sema merio nigakuruwisana makoli anyora ayuo amona yanda mange chikoraga Chinsa 10 ase Ekeonga Chinsa 10. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na Isano na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer.